we're back for the last 30 minutes of our show. Adda kami Manen, dito lang nga po 98.5 FM Kawayan, the Idol Tech FM. With yours to the Idol June Sariales and Idol John Mark Pastor. One and giving way to the few more dedications. Pagsalaan nyo man, Idol, di kanta nga maulawak Mildred, aming nga Filipino teachers, iti CCNHS, nga itatauluan ni Ma'am Marie. Thanks, it's me, Yole. Oh, nakantami the time comes at first hour that maulawak Mildred, so you can request for another song. Good PM, Idol, request ko man, you are the reason, okay, unnamed. Ag-request na man, Idol, kantaan nyo man dyan, don't forget to remember me, kung sunadak lang unay, Nel, iti ilagan. Pasyarat man ni Dungdung Wek nga ni Roger Vicente. Kini anak ko nga ni Anjong. Para kas jay, she's gone. It's me, Olive from Vizcaya. She's gone and he will be gone. He will be gone. No kantahan na lang. Patay. Ano pa ya? Di lang mo tentay ko dito eh. Text dito eh. Kung nga rod, ngayong kasla kurang iti aldawtan hon tagi padawat iti load. Iso nga karo ba? Ngur kagarat tag-delete ta dito. Nag-delete ka ta, agi patayab taman iti may nga sunata nga pugtuan. Dagiti sididingeg pala ka ta. Ket iti way of answering apo dito lang official text line tayo. Tipag-textan nyo over 0917 1500361. Yes, so it is sonata apo. It can be Ilocano, English, or Tagalog this time. Last 30 minutes of our show. So, no amoy iti answer na, i-text lang apo dito for a chance to win 200 pesos worth of load. So, anyaman na po nga general di kansyunan may, never mind. So, nga rod, aduyan iti datdatlag nga sonata nga ingkay pugduan. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya yo esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Nagbiton? Bueno, kami pagpapayagin ng apo, ngayon nakatadusin mong bat. Nakadusin mong bat, kaya nasa na ito pailaeng, iti agding-ding katata, iti dating nga kanito after a few hours. So, congratulations, apo, iti 35 anyos nga tagapulay Luna Isabela. Iti sungbat na Bésame mucho. Tatay pala introduction, nag-texten. Kitang taman na kita mga simong bat. Nagaduda. Kita enta. 44, 45, ayan. 47, see if I keep coming. Keep coming, 48, ayan. But unluckily, at tilaan na nga bagan, datay umuno na tatay. Ano po nagadumas mong patitoy? What's happening? Laka. Agsang po mula messages ko dito yung cellphone ko, inidip ko tatay ngamin. So, atay na nga baka po, congratulations, 200 pesos. Picture mo balong, tapos naman din nga mapukaw. Dito yung number na. Once again, 35 years old from Pulay, Luna Isabela.
iti title nga impanaga na is Best Ami Mucho. Congratulations to Miriam Gamboa. Kanain mo lang kuha ko na kata ka. Kaya nga pupugto. Okay. Miriam Gamboa. Kahit kung nga mamit na gito, yabo. Nga tol-tolay. Emil Castillo na udi ka kabsat Dr. Attorney. Best Ami Mucho from nagado. Tay ko na akong 40 plus. And ano pa yung okay, last song for the last adupay ti oras. So kumasyon ka pa balong. Ayan. Para kalagitihangan ng abag. Sorry. Better luck next time. Itan baket agsinatan ket awan kat lumlumdaang ipuon pag sinaanta ay jakla kuman ibagbaga awan anay ado akwarta ken ado adelata apuon pag sinaanta kas na urnos nga apa ya agasawa Idi kalman bagada kaniyak anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit at raket jak amot napaspasamat ngem idin tasimang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen makarkarga idal daw biyag kong agpalpali iwak iti kastoy kasasaad nuwari genjak pay kay mukat nakalugan ka manenti basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam di napankat lawag nga isut pagat atapak ngadan kasugpon daytoy boses bulsa mo atan. Itan bakit arangan nga? Ay, ortolata mo original. basit atrak ng tedken katragsa tuy hatug ko di mo meten kayat imas mo met di basit atrak Hi mga idol, Jayman Amaze. Please from Ma'am Evangeline Ramelo. Well, nag-break kami ng biit naman ng Evangeline. And stay safe! Ita Baguio. di munsan mailiw-liwag di naramanam di napankat lawag nga isut pagat atapak ngadan kasugpon daytoy bulsak itan baket aglin ipatan basit atrak ng tedken katragsa tuy hatog ko di mo meten kayat imas mo met di basit atrak tuy hatog ko di mo meten kayat na imas ken ka di basit atrak Okay. Mao din apo nga, 10 minutos lang yun. 11 minutos. Ayan. Wow. Kuya, ang ating JM na yung malamiyo, pakablao man na figurasyon family sa Aurora. Dagi anak ko, ni Vincent, Vil at Vince, ken nilakay ko nga ni Victor, figurasyon. Thank you from Ellie Lizelle of Singapore. And hanta makabasa ka dito mga messages and maulin nga, kwarteren. And let's give way to manang
Ma'am Evangeline Ramelo. Manang Amazed Evangelist. na. Idol pa shoutout man ni Norio lugsot. Kakadwak. Agbilbilag iti kini Brenda ken dagiti kakadwak nga agbilbilag ni Nonong Ajing ken Manong Jiwon. Lugsot ko na ni. Wan lugsot ko na. And Nagalasa. still with you, kuna ni Cab sa Charity Lianes. Once again, happy birthday to Charmel. Yeah, belated. For you, Ma'am Evangeline, your request. All right. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Hello, good afternoon mga idol from Ma'am Devora Batara. Amo na kasambot. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair around me, baby, you surround me and touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time. Every time I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, whoa, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Ang ka, matay ay mo ti lyrics na di kay kung kantaon. Ay, nakakabol na yung anting Edna nga nanti Elmer. Okay, for the last 15 minutes. And kantaan ta dayay request ni kabsat nga What? Ron. And I'm sure kikiyat lang ato da manang Edna and Elmer. Oh, The mukha na mukha. song called Customer. Kes mo kaitong. Kas makitam, so kadagiti ginayat apo, agyang kay natataon nagtabalayan ang kay rumuaran, tamo yung mutang delikado ti panawen, agminulagat kay latan, sayo salaan dito yung sonata. Awan naging inipat,
let's hold hand in hand, fighting for this virus. Kas makita bayati panagdenatan, kas makita atong naglablabasan ta, kas makita masapul ta tunggal may isa, di kay papanang tipod nung ayat, kas makita Kas makita nakapinpintas kalata, kas makita ag mauyong agpailaken ka, kas makita ni patay lat magsina, di kay papanan tipod mo nga ayat, kas makita aglabas man di adu atawen awan iti dua-dua, taliyawen da ken mas daaw di balay gita adwa, dumteng amay librot istoryatan, tapno maamwanda tipon mo nga ayat, taliyawen data. Kunada dito Kuya June, Cereales, Balong JM, Pastor tatanga panawan awan naginig gamti ima tagin nakar dati coronavirus. Ano? Huwag agpaiso ayan. Ag alcohol kayo na nga duwan, may mag-one test kayo. Kinita kayo latan, kas makita mo nga kuna na. Dumteng amay librot istoryata. Kuran? Uy, kurang di-upload. Ay. Tapno maamuanda tipod no nga ayan, taliyawan data. Tapno maamuanda tipod no nga ayan, taliyawan data. Ngarod, kas maudi nga sunatami kata kayo, and thank you so much for being with us. And this has been your idol, June Cereales, with idol John Mark Pastor saying good day and God bless everyone. Manen, agan na tayo apo. Awan ti rumor ti balay no di no hanlaki nga importante ta kita lalakad yo. Itakira to again. Ayam kayo dita, pikepekkel kayo naman tayo pikepekkel nyo dita. Napaya. And go ahead, John Mark. If I could choose to live my life, there'll be no ifs to say. If I would choose to hold your hand, there'll be no words to say. Bianca. Without thought, Janina. without pride, Ganitano. live the things that seem to waken up. Pumanaw tungwala. Without fear, Panawan na ka. live your lives. Nag-abroad.
Let the magic turn your life around. Text mo siguro, nag-message into no first week na di dyan. Ngayon, into nagtanoy, hoyo, wala na ito malaking If I would choose to touch you there, will you touch me there too? And if you choose to stay with me, I spend my life with you. Without thought, without pride, live the things that seem to awaken us. Without fear, live your lives. Let the magic turn your life around. Oh, love. Oh, love. Oh, yeah. Oh, love. Oh, love. Oh, if I could choose to live my life, there'll be no words to say. If I would choose to hold your hand, there'll be no words, without thought, without pride. Live the things that seem to awaken us. Without fear, live your lives. Let the magic turn